Okay, Carja tá ceacht anna éasca agus scopaí le déine a gcuine inniu. Mar sóildíobh is nar tain si bhisteach sa bhiltán. One note, tagan an bhéilear suas, so seo an féilear don seachtain seo. Tá an March janta a gcuibh agus támuid ag tuairt faoin géidín inis. So an géidín bé muid ag fechan ar ceacht faoin titil an dara lá as fithe, so sin an dara ceann sios an seo. Aine nach chuil sin gobarde, támuid ag fechan ar an bhuir Microsoft an seo, so sin ná scala, agus dar nóid bé mé chur an fís an seo is seachan sin leis an focail YouTube, so má brúntar an focail YouTube an sin chucky an fís an seo sus. So má téimiid is seachatí an céidín támuid arás sa leabhar ar leatnach tíban nó 90, so nó go 7. Agus támuid ag fechan ar Übung 8 ein Rollenspiel. So an feicmeidir sin cínse ní féidir len é dhéanamh grúpa, so tá gach dalta tá sibse chun ról siúlar B a thógáil agus is mise siúlar A agus tá sin sa bhirm Microsoft atá déantamach chum. So is córá atá a gceist an seo, tá siúlar A ag chur ceistena agus tá siúlar B ag freigart na ceistena. So rachmuid tríd na ceistena agus rachmuid tríd na samplaí atá an sin. Ní gádaíomh iad na úsáid agus sin á riar barlam dá mar rud gur chuir sibh rud ag an nua agus simúla seachan an iad sin ach be se suastíomh ag an deire. So nummer 1 tá sé scríofa Wohin können wir fahren? So an bríthar können sin deanta gin an cuimhlibh nar bhí muidir denmh na modal verben, na bríthar cúntaach sin. Können sin ábalta. So an cuimhlibh bhí siad san nabhréalta le isdú agus le RZS. So cámuid bheith anna cuaramach nar atá können ann. Maar wohin können wir fahren is féidir rá wir können ach má támuid ag tuairt freagra páirsanta an sin béise ich kann oder du kannst oder RZS kann. So náidir dermid ní fáin sé an I nó an T le is nó le RZS. So tá siad jackar mar sin. So ceiste hain, wohin können wir fahren? Cá háit gur bhéad fá nó gúil muid ábalta tastal. So an sampla an seo ná wir rud éigen nach rud éigen fahren. So wir können nach an seomar sitje fui lár. Wir können nach Frankreich fahren. Wir können nach Deutschland fahren. Wir können nach Cork fahren. Rud ag an eile le ní gáún cun úsáid is féidir an bríthar dúrfan úsáid agus sin rud ag an difriúil bhíor dúrfan nach Köln oder England oder Schottland oder etwas fahren. So bhfuil saola bhfuil ceada gin taistil áit aigen. So bei tusa ag currad aigen an sin. Nummer 3. Das ist eine gute Idee. Wann fahren wir hin? So eine gute Idee, an Idee sin smuoineh, gute sin go maith und eine ceann. So sin smuoineh ma. Wann fahren wir hin? So an wann sin an ceistocil caitheann. So freagra seo tá siad na glug an tag nu an datum. So an lá nu an data. So wir fahren am Montag hin. Wir fahren am 1. August hin. So caithfidh tú teacht suas le lá nu le data. An sin nummer 5. Wie viel Uhr fahren wir? So céimhéid am a caitheamar ag taistil. Wir fahren Bronum, wie viel Uhr fahren wir? Ag céintam. Bronum, ní raibh méid léibh sin i gceart. Wir fahren 8 Uhr, wir fahren 9 Uhr, 12 Uhr, 22 Uhr. Cén am a tosíonn an taistil. Wie fahren wir dahin? So sin conas gur féidir an dul an sin.
So bhíor feachan rud éigin. Now, tá nud an seo díobh nád in dermot nuair atá sibh ag taistil le choras iompar as Germánis úsáideann tú an réamhfocail mit. So ich fahre mit dem Bus. So wir fahren mit dem Bus. Wir fahren mit dem Auto. Wir fahren oder fliegen mit dem Flugzeug dahin. Was können wir dort machen? So tá tusa chu an ceistreis agus tá mo dhuine ag rá wir können rud éigen cai tú teachtas brean sé ar an áit bhfuil tú dul géhan besichtigen treffen. So má tá tú dul go Corcaigh. Wir können mit meiner Oma treffen. Das féidir in búla le mo wamo. Wir können má tá muid dul go dtí Berlin. Wir können die Hauptstadt von Deutschland besichtigen. Wir können ins Park gehen. So just saola go sin déanta a gumsa agus tú ag rá rud éigen. But lean tusa ráile, ja, und wir können auch rud éigen. So cai tú teacht suas le smaoinemh na ggó faoi rud breise go bhféad fá a dhéine an sin. So má tá tú ag dul go bailíoch lia, ja, und wir können auch Trinity College besichtigen. Wir können auch das Buch von Kells sehen. Nilis gom. Danach perfektes freue mich darauf und ich mich auch. So, ma feic mo jar an bhuair Microsoft. Brown will feic an preview. Tá na ceistena ó siúla an seo agus caithfidh tú do freagra a chur an sin. So just be cormach le sin. So saola just go dúirt an siúla rud amháin an sin. Cuireann tú rud nó go eile isteach an sin. Mar dúirt mé hena féin is féidir leat na samplaí seo úsáid nó is féidir leat rud ag an umlan nua a dhéana suas. Ach, bí cinnte gur brún tú ar submit nuair tá tú críochnathe agus bé mé nán do Germánis a scríomh tú a ceartú. So má tá ceist ar bithe goibh mar a sóldíomh ná bhíh druggal ormh riomhos de cheola cúm agus